dans jonge à Bois, à gazo beaupré dionti, et comme et trekeltier à Fraison des Guerriens. Un tout la campo ou bet à regard brisel neubet, mais waket dindan en non osé. Hag e milnachan na wadohugen, et tivisas Xavier de l'Anglaise, à Liwer, hag un nitron de Beling, à Wauchom et Gwengan, osant stajou han. Da c'houlse j'ai ket implié d'argir stajou, j'ai implié d'argir campou. A ze oa reiam-tu dans dut da gons raisonnet, da heuil kentelio, a guié vel juste da gat plijadur, pas de pensete. Ar stajose vigedalchet balergio disen vel bepla, vigé fermet ur skol, dans mes pebler et breiz, hag evel malaren brevaig, et pas d'ar stajose, oatu da dremen ar nodennoù skolobert. Vraiment, quand on est triqueltier à Fraison des Guerriens, fait d'alchet bepla, pas de PMCT, et Castelline. Escol Labourdou ar Castelline. Gant kalz adut, pur migafti, ven narchet bepla, ce qui est d'avoir la place. Nahe et wardro, quand on a rien nagal, wardro, man est fatigué en ket, quand on a kanden bob sud. Arpis à so kalz. Hag perak quand met trekeltiek a Fraison des Guerriens, pugur a daleg ar pen kentan, so bet tut deus ar broioù kelti egal da c'hampou, evit deski hag evit pont raisonnet. Dreistol, kembriz, hag iwer zongiz. Hag bopret ve unan, pedou, bepla, ve goelet o ton da freiz, vit kont sa diski. Douz on ket an ge peus froan da glewet, un rantam fentus, so bet em bannet gant a lian, diwar ben kam a Fraison des Guerriens e niveren diwen. Zezo un tamm pennat, meus kavet, mesk paper ou koz, bet skrivet gant ur pot, moarvat ur pot, pur meus nemet lizereno, au kontant penons et tremen un dewez et kam a Fraison des Guerriens. Fais-tu, non ket de l'en tout, hein, fais-tu savoir le fait. Lara dara, truezi ran ouzare a chom e banveout kam a Fraison des Guerriens. Ouzare a gol achan a gamzer, o tremen o eon labo e non ostaleri benak, ker spontus, evit kleot galeg e padande a dizeski Fraison. True en mezouto, peguir so ur ramp, dior d'an ol, re a felde war un dro diski, pegoze al Fraisonnet, gant mignonet e garat, a tremen vakans o plijus, a diskouizus eus a c'herran. War dro triugen den so tremenet re a c'ham ar blam. An inignon ankan daoula, hag a c'hossan triugen la. Penons e tremen un dewez. Diunet ver pepini war dro 16 eur an ter gant l'Anglaise, prez ve fezoken a 10 an dijuni deum gwele. Ur wech de dermez, e chile wer ur gir, a goudeze e her da dijuni. A c'hentelio fe gret eus deger da greste. Tersko lazo. Izel, kren a guel. A presegeno veillé, da skouir on eus bet presegeno gant Chapriel, gant Modeste Landour, gant Cadoudal, gant l'Anglaise, gant Renan Nuon. Goudelein, her la naial, a goude e c'hoarier a liez tipoti,
hag aze et te d'aller en centus. Tipoti a zeur gir iginet, a deux, a zo sosnek e gwiriongi. Et tipot, a pot te. Hag zezo, pa ve evet ur banete, ve konzet gant plichadur. A c'hoari zo anvet tipoti. Prae a c'hoari tipoti. Na he, an dud vet tout d'assemblez, avait l'arrêt à une mon Hermès. Avait pas dans l'amzarze, mais dibabet urgir. Anahe, amant et con, peter egir, so bet dibabet ar weche. Nahe, so bet dibabet argir kart. Nahe, so l'arrêt dans des vers. Anahe, eret dean, ober gouleno, evit kaut, peter egir, oabet dibabet. Anahe, an den hul. An dut a dipot? Ja. A loin e die? Ja. Tut zo ama o tipoti? Ma tehe. Plijus e? Oh ja, plijus ker. A respondus tu ur pod yaouan. Oh, neke plijus a tau, a droc'h pod kous. Tipoti a rer gant an divrer? Ja, ma kiret. Gant an diouhar? Ket. Tehe, ur pod. Neuze yapenan, tipoti rer gant an diouhar. Rer ket nan, a respond l'anglaise. Pod fur. Hag a war karout hebe diou esker. Gant ar pen, ma tehe? Oh, ya, a respond an ol war un dro. E pa d'an devet tipotet? Ja. E pa d'an nonzie? Kalz gwellor a your pod yaouan. A c'hoarier a jonr. Gant ar pen, an divrer, e pa d'an nonz, a plijus eo ar mahat, kaven meus. Kart. Kaven ma. Setu ar stum da diski brezonek da la kadandut da gom a c'hoari tipoti. Hag emon a lar, dun an all da mon Hermès, hag ve klasket girioù hag a den un tamm d'an dud zo ve laket Hermès. Parce que ron an unan, rener a liam, war edian klask ar verb liamman. Hag modest glandour, a oa belek, oa bet na renket klask ar gir kredi. Hag echu a ra, enfin, hir or bise ar penad, mais enfin, non ket bon da lentout, echu a ra o larat, non ket gwez da s'an eveli a baden dispar ar furlukinet o aeran, deut da gant ar brezonegerien e 1903 ar hanterkan, koste Castelli, ar c'hwi a gwelo, hag e vefet laouen. Setu, tu sais, Petra, jonr, a potse, puis moi pas ta pot, di war ben, quand après son égaré. Plech moi. Ja, c'est moi quand après son égaré.